nyina dwuma makwaba nonsia abose die na se akukọ bi on penu asem wakokopo ba bi di ntia toko de aka ne mawurura na ase di na tabo abutu wo mso ochia oyi obofo na akukọ na nimu ni dwana krom ya ne de amike yo sisi e keka ko na wotwe da weekends nti watias dwom ena ochinchin asem de obenya bi na jana na no so ebra adu ade nkokọ eya sansudie yi ensem adobia yensa soso a yede nam enanwumre yi ene se asoye hwe Ghana apomdinsam so dia ba batudwa se woma bie puna to no woma epese wom ye dental officers ene medical officers no epuna bie wom fanipa na Ghana man panyine His Excellency na nadu danko akufado ade adesade akọ ade ama abibre mu panyufo asa won mo hwe no momwa na ku omuntu asie na nanto emrichi enso abo akyerechefo ni na kokọ ena ode atudwa sa Ghana ehumasua imprempren nipa ekuta no no odi wa grot sa akoda yasoma no na sanso ana Akan Ghana man panyine owura John Dramani Mahama eni chini akata mansuoko NDC wanuma komutuma abantiri mu a makopie mu ewo Akan Ghana man panyine owura JA Kofo na try Kasiebo omanate sie ene sei Speaker of Parliament nso ede ababa tudwa kyerese obese pass ye ni na yentu ye hunsi wo na yenji ye hundi se de be ya ye betutu nyoma asi abantuguo anokwan na oshiboku our friend say Center for Social Justice samino ka say womode afutuo akode ama akyerɛkyerɛfo na afutuo nsami ye do bebo awuram wei ene afufuro bi na nwure yesi adwa ede baba so mo sa nwure no nsia akan kase ntasuo nkwa na ntekwa sanso na ansa na ahoma behu soro no na enamdua so kɔto so abo akraman obutu apata so tafre chansi mu na enipa dasani enipa ni si won yemfa se dawro mpensi edu emma na na preku wiring and air condition services womo ma obane dachi asiye na wadwuma nso fa wiring ho de wombema na gina ne naso pinti time herbal center the time herbal mixture ne capsule saba womso eboa yan Jubilee Hospital say die ekoso wo video mu bia enkoye entwaye no brabebo mama ne na omonhwe entu asemfama enwumre yi kase ni de ene nuamu nti information centers bro aduonum kwadusia ebi ewo bono mantemu ebi wa santimantemu ena dodo na ewo epoye mantemu Eastern region wamso atebi kase etwapetin life for adwenkyerfa 0533 898915 ukuta Yesu moja mechre yama fafa sobra yebekenkan ena so ukuta smartphone na no so WhatsApp ene SMS yebekenkan amount kayo se kase etwagu live e Facebook mo London Kosovo Togo trozo wo Togo wafu plan ko Togo ubetumi ati ho mo a mo wo emiamia odro bi Ghana mantima odro so nano mo betumi ati kase true Facebook live obehwe Ahenkan 93.3 FM na odo adwenkyra to ho owia no alike na afi wahye na obi nso anya bi ahwe asomfo eye me kwaku ennin kusi buadumene adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wanim kan afi Ghana de shimama pe akunya na etena so na afi yiwasum na ensam ne mu kyeremu ye de boawram amaw Ahenkan FM yes ensam na se ede amawana enei eya abantuguo enwo ensankaye ene yede wo enso efiri eye ase na ni nyina ene sa abantuguo aguso a ekoso ewa abibimamu ya no motitiru ene abibire atoye emamu ya no no eno abedane adwendwene kase a chese ditipaye kase ede abre eye aba empanyufo a wamoso ewo abibiri mamu ya no mo enti enei ekunyansie bia empanyufo ebekọ bia no no madi ho enkoma kakra no de kokobon sem kakra dia fam se dia be obi biara wo boni tirim po se obema abantugo akoso no wono soso anya adwensa kyera empepe Ghana uhye enkura wodu atwa enwa hia de a na je sa abantugo no akoso ewo sa mani nyina so Ghana yepe ena obo ade ada Roma ode enwa afofi a je se Ghana fo ye de agidi ese kamami ka bia mamu ya de nya kase nti yasomu pintin ebi ento yen na eye nhyiamudie bi akoso ankrabupuni mantamu a eno eye nhyiamudie toso aduosia ensia Commonwealth eye parliamentary conference eno ena ekoso na wasa dwumadie no ase no
ana Ghana man panyin excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo akora enya akonya gina sempie ne apaso ede nsamado ede etu dwa no wo kyerem ese se wo hye July bosom ne da na to so eye aduonu enso afi peno ne aduonu miensa ukopiam ewo ni je man ni mo ya de sa asrafo won mo won mo ehya ye ema bantuguo ekoso pempam no kasai ni je won man panyin Mohammed Bazoum se ya tene de na kwakwahye baabi a ene empanyufo agusuo esrese kabeya eya asrafo ekomhye no munya opanyini no nanso so eya de se asrafo na bubu nua guamaso stiremu se womonti so dogo bi krampo enu abe anya de so muja orura Mohammed Bazoum so amanafa ne ho adie na no na Ghana man panyina na Dankwa Akufo-Addo ede eto Commonwealth Parliamentary Association no enso anim se wasra wonom a womonye dwom betumi bia no omonhwe emwase de beya ni je man panyina betumi enso agya no amanafa ne ho enso so adie wo kyerem ese ade ba ko asisi ha adwene pa ya bantugu ekoso ewa bibimam ya nomo wose ade ba ko ehu na ade ba ko so a ebetete eye aman ahodoɔ asomdue ene afekura no ɔman no sikasam totoye se de besibi akɔ enu nti wono de wɔsere ase ebraso se yetimi ahwɛ na kamami kabia mamuo no se nneoma ba ko mienu miensa bi wono ma yegidi ye se emwa ema obi biara tirimu enya fan nye kroje a yahwani yenya mu ensa kyereye ni obi enya no ho entiase ye ne ehunu se ye bo eye kamami kabia mamuo no so eban wase no ene ade ba ko betumi aboa ebiem wasram ra se badwafo amuwo abibimam ya no nyina se obi biara enya na afam die na wommo eye kamami kabi amamuo hu dawro enche na de sia ne mo se de be ya ye nyina be som te se kosua na mfiri yansam enso so ammo ne kura mu no Ghana man panyin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo esre Commonwealth Parliamentary Association said womo ene eye ECOWAS kuo no ana afi Africa Union womo nyina enkamom na womo entoato adwene empe ko mo befa so a eye His Excellency Mohammed Bazoum wono so eye asrafo mafa no mum no o metimi agya wo panyo se no yade ba ko atese dane da wokonu kotodwa adwuma wo bo ho empire so panyi no womo nya ne hwe na mum o mbegya na mana fa ne ho so adie na on so ekyerem ese ade ba ko okadia pisuo ene se kamami kabi no yamaho bayo tum are the unconstitutional changes in government in parts of Africa, especially in West Africa, through a series of coups d'etats and military interventions in governance, which testify to democratic regression. It is in the interest of democratic growth that this development is reversed as soon as possible. And in order so to do, that we give maximum support to ECOWAS, the regional body of West Africa, and the African Union, Africa's continental organization, in their efforts to restore democratic institutions in the affected nations of Mali, Burkina Faso, Guinea, Niger, and Gabon. Also, in whatever dispositions they take to stem the tide of this unwelcome evolution. The Commonwealth Parliamentary Association, indeed, the Commonwealth itself, should join ECOWAS and the African Union in demanding the immediate unconditional release from unjustifiable detention of the democratically elected President of the Republic of Niger, His Excellency Mohammed Bazoum. Democracy and the stability that generally accompanies democratic governance are essential for the future prosperity of the African continent. Ghana man panyini His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo akora na wote ne nka no eno eye dwumadi a etoso makomako aduosia ensia enhia mudi a Commonwealth Parliamentary Association wamde hye so ewo Ghana mamu ya enkra pupuni mantamu ana akora de sem wenyina atudwa na nsem kro ya ho ene dwumadi kro ya ase ana Speaker of Parliament ma man kron Ghana onimnya for Aban Kingsford Sumana Bagbin wa branda nipa efiri chichi ni bencheye ama odro so aba be hiem ewon kran na wom dodo ni na ene number ye ahansia 600 na nyen paketwa na onimnya for Aban Bagbin ekogina simpie ni apaso twa nani kru hwe nipa dome gonum no se awurade mdase mensa ka nipa dodo atitiri na ni ntira twotwo ru ani ntire efiri amaudrum atope wom ka se empu enhia ewa amaudrum wom na bankran ntwedie African na bankran entora Aban Kingsford Bagbin eso microphone no se we dia mensa ka mu mesamo pa se eye abantugu a ekoso aye mampani Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kan wasemi enukro na eye ade bia akweze sabi obi a
wama ne nkrakra na ohwe ne tesa abenkwan ento wada enyawa ana ekanwa ena bonsa mpa ehihye nsumukonim ana ebitu wo mamu a ena bonsa media ebesi asomdwe mu ana ebesi woni bonimu kubu onomo meche abantugo bu onomo a esia ede ntokwa kese pa eba ede nipa brim etuototo esikantwa embaburo enantitwitwa enoma bebre na deba ebi nso onomo a wom konu ku ama bi te se nije ene gabon se wom de no wom fa no ku esansa na omani ni na ehwomom na sete sapotro awamana de na wom peso mutu aban no nanso o se ne hwan kokasa konfo se ko ena memma bi nya kukuduro simu pam yatu kanzo fudo eno mutu no nti akoba asane de na se akwasa ntontom openalty fi akọ na mframa awono ntema kroni ne omani ni na eboje wom so ntom de wom fa no ku na ebi agana sienso abantugo no ebisi wa ha yeye de no ebeye bokọ de no bi ana pinche de no bi ne sa so nti eno ura aban bag me se obi no mo chena sem Nyankopon pe eno nim Nyankopon zo obi ani ni number obia ne won ne kasa a obechen so chena sei ne besi akonfo ne malam bebre kabi so bua ye rudo rada nsam ntro se twum eno moka enti ne sa so nti no ompene toto mpene no a obesese ni na kika nyoma nsiani na ade bia atwetwe abantugo ana de betuama abantugo akoso no yenhwe nsia no kwan animanim yei ansa na fefre aba be yenkwa ye krampo ansa na atumi atwa afiri ho owura aban bagben san koso to aso kan biem se obese ebibrem aman penifu abehiem e won kran ye ne one wo mo kasa se yemma akuntabuo enkoso ene gidie yemma bi nkoso e wo obia mamuo mu ama awdo ewo ebibrem yanum sei osa kuntabuo fintim enkoso ema de hye na eti omani mu wo mani nge no mu se oh ma ban se na oye na utumu se mitweska se nso aban didi dwuma odidi dwuma nso obu akonta fintim Ghana enfanto kase panti di ori aban bagben ka chese se yanya ebetumi atwetwuku aba se aban no oye bibi omu akonta ye to mamu na NPP aban efri ase bonto o mantem mansini ede asofo twetworo de ntire edim koye kasa ho se omunji 11 tum munyintum na mujitum a bosumi ansa bia ntam yebebu akonta ye ditum wo mu akonta ba akompo da besi ne wom gusoje intanuse eyadada intanuse sanka kupese baswa na se obia ne hweka esansa aban na akotwetwe aba ne saaso nti owura aban bagben se enoma weni na no ekabuma ebontoa akwaso obia yade bi edokrodokro no odi wagro ebom se tu na eyine to no na de nese ano no enti ompese nketinkiti weni na bebontoa na de asem kese aba Ghana nti osre Ghana eni ebibrem ama awodro mpenifo abepiem onkran yeni na yemfa wentu etim akonta afenchim ani gidie yamanu nkoso ewo yamamuomu. Parliaments in the sub-region and in Africa in particular must try to understand the reasons for the loss of trust and confidence in the leadership of democratic processes and institutions that has characterized the recent spate of disruptions of constitutional order and constitutionalism in the continent. But it's important for us to note that these disruptions are always started by the civilian regimes themselves. They are those who go against the dictates of their own constitution and the mandate of the people and invite others to take over. We should be able to pick the signals, should there be any, and to steer our democracies away from such incidents in future. Onipa amote so hwe brofugu eye Ghana Speaker of Parliament onimnyafo Right Honorable Aban Kingsford Sumana Bagben nene ena mutiye na ye koye nanim ewo ensafufro emu ano eye amanyosemu na ye bo enso awura na anano memenda na no eye ahine me bosome ne da na edikan afimpino ne aduono miensemo yante asemde esanse ade eto ankane Ghana ye mampanyini John Ajekum Kofo nania na chese eyara wosem kase pa nyo no kwa Ghana mu ni nyina esanse Ghana yan ankane first lady ana no mame Teliza Kofo ana ne wo kani orura John Ajekum Kofo no so ye ankane Ghana mampanyini wokọ ne bofo nchen na eno nam so ade areho kase begya wo man ya na enya asem ketwa na edidi mu a chese enya jamfo gusu a
one mo ejam eye maame ya ebi so gusu a one mo chechere eye maame Teliza busua ya ewre ebi so chechere eye John Ajekum Kofo won so ene na busuafo so ewre a chese ye de wa atwen mu twen ebra abusua ede nhye mapa begu akwan so na afi eye maame eye wontotoye won so ede abane ye nyina hu bra maame Teliza Kofo awanya ne ba bi ko ye bepa ne krabe nanum a ne yagusu a ye twen a ene adai eye se ankane Ghana man panyina pempe ono sanso eye Frankatuni edema National Democratic Congress chini akatama so eko NDC Orura John Dramani Mahama enne domekere NDC abusuakuo ni nyina ene wono akasankasa ne wo ekani ni chochomucho ma Melodina Mahama no odimu akotene sanso so ana afimpino ene aduono oba panyina no no ebo Orura John Dramani Mahama chidom obenfo Jenana opoko ajeman no nso tuamu bi afia ndi samanyo kwontutani Orura Johnson ase adunkatia wono so di mu ntintiman NDC abedweko mu na hwe etu amanyokoi anaso mutu aye omutu NDC amanyoko no enso efo Orura Alhaji Mahama Idrisu ono ana da wono ma no mekire NDC Council of Elders no no so tuamu bi afi Ankane Chief of Staff Orura Julius Debra enso dimu akotene eno mu nyina do eye omode toso tagu mu kakran kunche ene Ankane Ghana man panyin Orura John Ajekum Kofo na tena ye eno enso ewo pediase na wanum ekoye ye mo makunya ene ebuso ma no asem ese aja man panyin Kofo se me de me ne dom ha na egu mu na monam nantese ana Ghana man panyini Ankane Ghana man panyin Orura John Dramani Mahama echire mi se mimi anu ye busa bio omso manenko panyini awose yo we dia baye anya bone so na ni nyina ne se yate asem ya eto eye woni wabusua a chese ni nyina ne se wo kani twetwamcho Teliza Kofo wakra chese siam no kasai wato nanom wo ye ense do wo misase yate ne mfamam na ya atesem tie de ni yegindi enti aja ye adwese ye de ni eba behwe de tuamu ampa ye beduru yenso se de ma se tuntuntuntum ane kokonkoko edi adanse se ampa de tin won framamu ono saa na tie ne sa yo so ntino me Orura John Dramani Mahama mene mo kani Lodina Mahama ane amanyoko no mpanfo tetero ne ani tini akukudamfo mo kan mo ba ye nyina no eye arachekere nsam ane ye de ema wo se enya hwe de ode ma no no na agye ai na Nyankopon so nanim ne ye ene oye ma ne ma enti sade pa yenim se bread ewom eye bre bia emu ode de ma wo na so be ma na num aduru anwuno nti sa bre ka sisi so na mmom no NDC amanyoko ne Ghana de himama de sade eye ma me Teliza Kofo wo ye yetu no usi ho som wo manyi ekwan pa eso no ejidi ye se eniyama wo ye nyina Ghana ye ni aso ye NDC amanyoko ye so ye ni aso enti ye de nya de se ewure befim ami da biara edda na mmom de aka achie ne behwe ne abon ho ban ma papa ye nu nyina besu pepepe awie na afi ye wie so na bi won mama mrebu wo a ya ye ne sade tie ne fata Orura John Dramani Mahama enum adisem ani. My wife, Lodina, and myself, and the entire NDC party, we visited our elder brother, our uncle, elder statesman of the nation, to pay our condolences for the passing of our mother. We heard it in the wind, but as our tradition indicates, you don't assume that it's true until it has been confirmed. Unfortunately, our worst fears have been confirmed. And so, on behalf of all of us, we want to extend our condolences to the family and say how we are saddened by this event. She was a very respected person, very dignified woman, and when she was First Lady, we all called her Mother of the Nation. And so if God has called the Mother of the Nation, fortunately we still have our father, and so we came to just come and let the family know that in this grief and distress, it is not you alone who are feeling the pain, it is the whole nation. All of us are united in expressing our condolences to the family. It is well with my soul. Any out here, Ankane Ghana, man pegini, pempeyi, where Frankatuni, Edema, and this Amanyo Kono of Impinonia Jonai Abatuano, and so emu,
owura John Dramani Mahama ena wogina wane ne dom nyina anim a eja wode ado akekere ensem ede ekode ama ankane Ghana man panyin owura J Kufuor ewo ade a ato nani asisi a wahwere ne dofo pa maame Teliza Kufuor no eno achi ena ankane Ghana man panyin owura John Ajekum Kofidie wuo Kufuor enso so edna no disam eto dwa na wokyerem se nani aso pa anamawa owura John Dramani Mahama ene ne dom atuo no nani aso esanse asem yi eba ye wono man hwe so ye de ase andi samanya okonumu ne ewo ena owura John Kufuor so eja wono so wo MPP mu enti MPP ni NDC de atwa ka be ne wo we de ono ansu ni sun wo mo epia sansem we nyina gu akire ede odo abodom aba na namoso abakekere na wura wo chese nani aso. When you've lived well in society and your turn comes, society gathers around to sort of bid you a farewell. And I'm so touched, so honored that in spite of our different political outlooks, her pattern has brought us together. So thank you for coming in your numbers to mourn. And when the family has set the timetable, we'll take it as our duty to inform the President and the entire team. So we do the right thing for her. So thank you, Mr. President. Thank you to all of you. Apanyina wote nkan ankane Ghana man panyini owura John Ajekum Kofi Diewuo Kufuor ana adeshimama wote nkan no ye toa anwumre no nsia akan kase no so na me kan so asugusu ya kase wutie ewo Ahenkan FM what wasum eno de obokrata awdro de ba abonten wa abra ye bo de obokrata na poso ewo anopa ma chidwumadie so no moti senkrata ni bi ebo amane se afinku a Ghana achachefo wo makotena Ghana school adem am ya tete wo mu amama beye anintre ni apabene wo ma bin se ja ewo adechem tumidi nimdie hyan kwadatri mu ema mu sunya babi pagina ewo abrabom no wo mu wie school na tipa abrochire titru ani United Kingdom UK abrochire memu na krata ni bo amane na no pay bi kire se afinku a achachefo a atubata free Ghana edi adechadwuma na to ebi nso di adechadwuma na ekọ a wo mo kọ UK abrochimam ni ama odro so ekọ ya dwuma enenam empem edu ene oha baako 1100 wo mo do so papa asemu eba beto dwa no ama ehubobrim yesi ehumasua afamu eno nam so ama political activist baako na nanto emiriti odi atudwa kire se emprempren Ghana ya humasua fam no onipa ehya ne nsa a alternate humasua fam aban ehya ne nsa a okuta humasua no a obu oman no baby odi humasua fam no kire no enyenyenyenyenye odi hu agro te sa koda ya soma no na odi agro kwan so na nsuru gudam enso otia na ntia ija agol onko eno nam so ama na nto imrechi kire se ai enuti na akwakoba sa no to an nsem so eno se na no no nkasa to no se eja omonto nkakra nkohwe die schools awodromu dwumadie tie wo enkronkito mo Ghana anum sei ne ne okope no ho asem tisim na nneomo odi na niko hu die edika na editie o se enyenyenyenyenyenye o di school born no abekọ no na nkọ ni brembram fom te se bi awowo nso de onzo ni nan ni nsa entuba ko no de nafu atwi fom a o chense de wamena potro a hye no so na wada na ni ase twom enkoda di da fom no mo twere wo mo twere enta akoda baako obu onuma bosumi bia siska ofia ka so to school atade ezanza sa de obeda fom do bua bia onomo na wadenda twere aputo na mframa for hem no enya asem ketoa enti school bisa no se wo mu sua de na o choma de a ekọ enso nhye da nkọ na nanto amerechisi okohu sanuma ni bi ebiem osi school born mo okwa blackboard di udu nsaka na kito bi se kura ebetumi adwagu ahyew yebeka se se obedwiri no ena tomanyen se wo munim se fide no mu de asumu se nso den obi ntumi nkyire nini na ahu ena etetantan ete se enoma kitenkete bi a okohu ewo school sa odrom wo nkron kito bi mu a kire se akandie ne enwema wodro ma adekye na adesua koso no ebi ni Ghana schools awodro dodo na mu titru ene aban schools no ebi nim enti wani na ka hu bi ena ama akyakyrefo yi eye ya na tipa na den na fa ni wetan se obi betiska akọ school te se bi achemodan Methodist education training metkoi obekọ obewie
wako school papa say na uwie ne ade wokọ akoto ba bia che say no hwa ba bi kura o memma okro bi te say bia be ka apa say o ye do koto e be ka apa wani nka na wokọ school bia nkomra no na ayepopra na ayefita o che say de otonfula ye do koto kro bi te say bia ofori krom ayi ye do koto kro bi te say kodokumi enkro ni na weni na de nchensu ne na asefo ni na no wo school hu nsem or how kese pa ewo ho enti school bi se no se teacher ni no so hwe na nioma nkoye odie enye na katua mpo na nioma bi sa se enioma ode be kira de ebema school ni nso asua de ama na hu se de me kira sua ni osua na etumpon sa nioma ni no ma ebebu na bem entebu na bem na tipa otam ne bag on nesen no aye bye I'm going to King Charles Town na ni tipa na okọ ampampan so bia ntwinzi ne kwan esanse nyo obi ene hye no anonyo obi ene hwe no enti ampampan no magya na omkọ na yenkyensema na nanto edi tudwa efa sa ohaw ne de ekoso yi ehun beye busum yemu mise mi chinchin nkurase kakra na mahwese ne won school semko hwe to de bia obedu classroom bi no na mo freti ekonwa no so no bi wa 4 3 na wati bench so blackboard na wo hon se wo do nsa ba ebetumi ebu nipa no wasua de wo example PTC Presbyterian Training College ekropon me de example owie no oye ne teaching practice and assessment ni ade ewo primary school na wo ohun environment na wo owie no wa posuna ko obi na ho eli anase aloko JHS o western echi ho oho no tractor ko ho once na wako ho mpo no classroom na ogina chiraden institute a emi enso yebenya MP a office akuru no so no wa baba be manu report ewo parliament owia abano abona baso se wayade ori yeniam esese we meanwa no nso akade na esese wodi my teacher fo no wodi ye adwuma na esese wodi ye no wonyanye na se teacher ni complain de bia na se wo mfa mana den obey enye ko no beko won't you go onipa amotini ni eye nananto amrechi na oche se enuma weni na kwa besi se ode toto amaya odro bi so ya yetu kwan ko no mko sra won mo kohwe se de musku nsem ti a okọ amaya bi so ana omaya mu pusku bi ya ankora schools se de okọ anoma ankoda de be diagro aba akoda na free classroom owo fidie cars odi be twa diagro chese omu diagro cry anika yeke nanso kwa aba schools yi bi mu ewo sabi nkrokitom ko hwe ya ma break ana wo mabochenku mene ma meda say mene papa da meda say mene mempena da meda songo iyala enta kwada ni wie no mre fe no chinse do ko tugalam say na no wan hwane no hu fi say tam no de aba enta de obesua no o to no ma no to nyum no meme da meda say mene me papa da meda say mene mempena da meda songo iyala enti weni na no ekwa besise agoda no o hye ne so nsua de mpo a nya de obesua ana osua mpo a nya de a ebeka ne tim na nanto amerechi santo aso eka abiem se afi ya kyerɛkyerɛfo a etu batafri Ghana eko UK abrochimam ni aman odro so ebi kɔ to ade kyerɛ so na ebi nso kɔ padwuma foforo aye eno ɔse obi won manya se dodo na hwehwɛmu aba beto dwa a ɔno na hu ne se enye se Ghana katua ye de ma akyerɛkyerɛfo ni sawo na mmom woma se tenemu suku sa wodromu de obehu atantan de bia obehu enoma bia obeti emfuturo obeti abo nyoma basa obehu o school mu a ema de kyena de sua enkoso no eno na bu akyerɛkyerɛfo na bem ye nu nkyɛ ya na tipa wom de agya ho hwe unim se bebre na enya ketua ni ntini woko eye the conditions na wo hia mamofra no teacher fo no tumi ka kire wo si edu mmiri bia wo hia even textbooks me na wo ka say textbooks ahen na teacher fo ewo textbooks ahen na wo go school ebi wo school uniforms aban se wa fa ho ka school uniforms na enko nti se wo yo teacher ni na umu se sa ne ma we nyina enko ye eye wa homtew nti se ne a wo begina ho na wo be kire mofra na de na sabi wunya akade na mofra no nsohwe bedu a wo ba wen ene na wo be jara de kire no wako eno ene ene political activist edi ne kasa ba na wiye no se obesra ban ototo sre no obegi aban ne se enhumasua fam Ghana enhumasua fitititete aye frase to aba enye papada
titu ni nkron kitom no omdem de ombe mfanto da nkron kitom school awurade nyankopon me chi nkron kitom panti minim de meka ene de mahu school bi kro ono mo a abra na ye ye kan adan na chechefo ni na agya school no no mo kan dan na be kona teacher ni ba akopɛ ti school na ese de egu anesa enti nneoma wani na akoso papa ena empenifo yenhwa han na no na owura nto ese osra ban ne se wani na ekwa ebesiska sanze cheche ni onu no gya adwuma to onu se okokan ni pagiska no eyeska na okopɛ enti aban masika nko sukuu mu titu fiti chocho kreji akosi jechas no omeska nkom no nya sa no pa wi nwumre no mo tontom free SHS ye de free SHS aba enye free SHS a ka ofie mpo ebi anka nipa no nko na mo keka nsem bebre na omagyae de ema osuani ni nya fapem ase no bewura SHS no benya free SHS ni bia kono ento se aba ne ntisika wura basic school no mu na emunya hwamunya de edan ya enye yensi foforo enkunya ni ho yempam bi ma omo eho no mu atutu yensemante say blackboard yenchange no yenye no fomeka board enwema wodo bebre wani na no yemfa mra yemfa nko schools mu na schools no enya kono sade be ya asuanfo no betumi asua de ye na chechefo nso ayomu yem atena kuro no mu akira de we na hia se esese aban ni itwane ni hwe because mede me hu enu aban bai o si education hia no into the free SHS aba ejatu na ni free ni nyina echi no ansa na abofra no bewura da bia orukọ nanim ya ye dede sa free SHS no na primary ho any JHS ho niema nko yi a owura SS no wi a obetumi atro myself mpo university onto me he can't onipa mote so ka say ayowuru anana into amrechi oya political activist enti achachefo etu kwankwa abroche bebrebe ena apusu owuru ya ma ensem wonina wahwe agu ono no na anwumre yede asida kase de bema Jubilee Hospital na adwumaso wonum ebode buama kotokum patamu anomo apomde mapa ekoso no yade wonum ase wo ho na de tia no se ukopie mo Jubilee Hospital a otimi se akyerefo a sebe mutimo abo bew no munim de ana wonum ewo ho no mo yade ya no fitutiri bepimo na ase wonya de duru ankwan na wo kyere wonum se o mi ha na ya miya eno kura wan kyere kwa yankasa etimi de fidie awurawura wedie mu eyi yade no eba ni apanu aduro so de amawo ka na se ne so se ya so ye wonum de yanhwe unwie na koba se wose ya ma unduru a yankyere se kwa bonten koto ya kyere ma wa na unduru wo gene ho no ma na timi enso aboawo ababa wa wafa afuro me pa chaw afuro na wafa no ka na hunu se bosome nkura kwanto mu ha bebre enti wasa odo ho ahya nim de fonsa no mo do wonante bosome nkuro no enso emu eno enti odo ho kwhye Jubilee Hospital ensa hunu na se nso se oha bia nso eni akire wo eye afura wafa no enso emu eno ati se obade ye wadom na bosome nkuro no so na wo abofra no de ne baati aso asase so a ka na hunu se na pomdin no ente se wo de no emu amre paati wo obatan no behia nim dia ebetumi aboa ma oba no so wonkofa yade bia mfama ne ho na afi no enkofa asohye bia mfa mre wo obatan ne kura so hia nim dia betumi so aboa wo se de be ya wo so no sabio wa pomdin betumi enso akosoa SP esita ede ama wo operations awodo ye de mfidie abefo de na de aba eno ye de hwehwe ni padua ne mahunu babia yade bia pese jo boso saa yade enyawa ebeku ebeto te eno no saa ne de homa ne mpa ne ye bi ne sika bi wurawura wedie mu pe na wanya pomde mapa na noma akonkan enso ede amao opemfo awo kan wa mepa cho babia wose ututum ne kana okọ eye Jubilee Hospital wonya duru won ma pe won be hwe no matumi aboawo amoawo afa ho enso afa oba uwa dunso mu yade biara wode kwa akwadan Jubilee Hospital eno enso eti oba asumko a wonum ehwe aboa ama onim die ewo eye yade ahodo ho se de be ya wososo no nkofa yade bia emfama ho mpona wankwanko boka bia nso ewe akire eni yade biara wode kwa akwadan Jubilee Hospital na wonum so etimi aboa diabetes ne hypertension so
ya seda apeda baako e de suod ma edin dwuma e da fiada anopa bia oba ye be kyerɛkyerɛw sɛ de wo sɛ wudu nuane mu ne nuama bia wo sɛ uhunu na etimi enso eboa wo aduane bia bedie e wo Jubilee Hospital atran kɛse e mo no bia no ka na hu sɛ ɛho ɛte esan sɛ apomdin yade baako a ɛda yɛn akoma so na ɛno akyi apomdin si achi ba health insurance me pa cho ankra de ene aban de eye adwuma gidigidiri ewe aso e ho ni nyina ne se okuta eye sa insurance bia no boa ma yade bi wo hodom a untua ka ye be hwew sa so no nduro bi wo hodom a untua ka ye de be ma free na etimi enso aboa wudu ani kire mu oda abo amantra bridge ne so da abo kwantempon no so amantra bridge ne so no na behu ya tran ye woni mpefo ka se 0244 5799 0244 5799 and 0241 784645 0241 784645 afi me pacho yankonkon no madrai na time heba center odindro menu aba nyankopon wa hira Ghana papa nyame hira wa hira no ya mpempi kra me nwunu amente ase cause Ghana nyame hira ya ma titu na bibrem krampo nyame hira ya ma ya haban obi do mpem bu kra etumi ma ya haban Ghana aban tumi ma ne kasi ono bro ni kro hu bi da afna okotena se adwene akopem video de beye ndan so yen ahaban keke etumi ma nipa do mpe bu a esan toa kama na wasan de bo life wanhwa hu da yen ya haban ani nua Yankopon de adum yai so obi nwa obi ntumi nwa abroni no ebeje be ma ho nsuo no de akogu afidie no aye no artificial nipa no yen ya haban etumi ma nipa no wo nipa nyame nipa natural one no awona ba ti nyame wa hira yen na hira Yankopon hira ya fa ye kwaye mu enua haban abu ye so tami hira wa hira ya fa sanwema mu no ena abinfo bi e wo time herbal center woma bin wo haban mu pa ena wom se nimde we de ma ne nkokwa enti no matena se akotete sa ndro we ni nane haban bia ano onam ayetu yadewa me ba boyi etu ase kra woma no de afa bafu nimde kwan so e de agu konkom kama enti se bia wo ya banwuma e bi kra oni bre afi na wo kwa krokito ma na akopa haban ku chincha akɔhwe haban bi won ma etena homache ebi won ma ye tia ye nsheleges ene ho emra bebre bia wo ntumi entoma ye ne bibia kama ene de agu konkom wode ane se obeto na ode gidie anom yare no ebekɔ enti enuo no eyemienu enduro mo de haban aye no baako eye time herbal mixture eno no malaria fever away ebepam no kra afi wonu matu untumi didi ebe tetean na mamiriko de be kono obetiti bia repa ena sa wo yadwuma kakra bia na honam tutu wo ye fitani honam tutu wo ye driver ni ya na honam tutu wo kira de wo gina no sa na honam ya wo ya unya time herbal mixture epam no kra afi time HH herbal mixture so eboa support immune system no we immune system no wo forma na ho odin wo forma aya e the problems bibreba sanse yade nkitinkiti bo no mu a ebe ni pedue no mu a Yankopon ye ne se ade bo no ma wo se akutia no na saade no eno an keka bo ma ye fa no immune system no nti se o immune system no ye weak a wo se Dubai untumi nsi ho Qatar unsi ho da ene wawu Kuwait untumi nsi ho da okwa ye beka say send back the sound will kill send back ye be pam okra sense one mo awia ne bo to immune system ye weak a you can never step there intimpacho nunum time HH eba mister ne boost immune system no na tena se kama ye adwuma nya hoden ena afi wo ye bibi kakra bia no ani aha na wa ye bete wonso wo de ye time HH herbal mixture edo se wo tu akoton ana wo ton ba ko a wo be ko herbal shops bia ana pharmacy shop bia obenye bia to bodin kekese time TIME free 0244 4176669 0244 4176669 one time herbal center ndinsa woso afi akonya aba me pacho akonya aba fa hujim ena wiase ade ba ko a ewiase sesen aboama omanfo sankwan enya adwuma ye pa eye air condition services Ghana woma esiese air condition Ghana woma esiese air condition womu swa kra
enti no ama air condition so turn yeto ti obi on man de say ya na waka kire ni say o me koto atwene air condition say ya me koto atwene da bi eseye ntontwene na preku wiring and air condition services waba air condition problem a won bia no fasi wo just give a call friend keke ana wakoto bi na person fix it ana say wasi abronsan na obi afix am odada nipa no fix no or da peten sapeten air condition no baby abefa bia obehu air conditioning engine eboha atetantan airtime macronfo kra tumi tietia so kodam me pa chow na preku say de eboboda no bebre tetantan no obetutu ni na fix ni na one place engine no obe fix ni na one place entada na obe fa ho hwe wo ho enso urema bo se munyunyu air conditioning bodwuma kama enkofa problem bia nso emma nyame anim ni kra ni owura wa ya adwuma na che entaba ne se opeso waya wo dan wo ya wo company o store bi na opeso waya clean to cran frena na preku wiring and air condition services won behwe adi ho dwuma ma o se men kan cho se wo nua ba ma bi onya 15 years eko 20 years na air condition opeso osua ne ye opeso osua ne siesie ana so opeso osua se de fix na eno no frene keke na odin be fa ntitiemu bosume kakra bi ntem owie wa manabodi nkrata no no so atumi de aye adwuma abono bransa no adwuma de eye papa obi antumi ngi utim enyi mfi utim so onima kobisa kofi reta moto a ocean odakra otumi siesie bu odayim no na esen no tinza no adwuma de eye papa achim abenase ena no krabata no kese ba konso ewo nkran enti so person ne na preku kasa ma me ne papa momfre no na obaba mu anfa ne ko wo ayi opeso waya odan ana air condition na problem won so a na wafre no frɛ no 0242 738 404 0242 738 404 ana 0594 568 128 0594 568 128 one na preku wiring and electrical air condition services kafra endings awoso ya kuyanim ewo ensem foforo enso emua na eyade se endedai eye ehine mebo some no ne da etoso polipoli enum afimpino ene aduono miensa edaya wadai eye da ponda kese aye yidie si wonma yede sha chechirefo mo manmu nyina ni monyam sa wonma ye adwuma pa ache se ensombo pa senya wonma kasabrei yeni mampanyini yeni na bede chire anka abamu panyifo dodo na no ka yeni womo na afa kura no a doctors fo ni a nurse fo anka yeni muomo Ghana adwuma bia beye bia yenimdie saa nimdie no so nsa beka na motechire ni so na enu nti enedai eyeda yentoto na asekura enu nam so bi ama opanyina wono executive member at the Mass Center for Social Justice turn to your friend say CSJ Orani ama Andy adi atudwa ejemu se sesisia no hwe se de nyoma sibi ekọ ewo Ghana hanoma wo chese areho atechirefo ni binimo dimbone pa ade fole atechirefo papa ni binimo no chese no ewo se yehwe ne atu ase sanse bia enyawa ebewo wani no yehwe ne atu ase ye ntwaso utwaso asanso ebe vive biem na ocham se atechirefo binimo ani ese titru mama no na omo defedefe adesuafo maya no na sabio ebi mo otubi mo na ebi mo soso etese suban a omo na mu no enye omo nyem nkran no dodo ento no de ohuni se ebre so se aban hwe na woye ntotoye bi na yetimi ade hwe achechirefo titru mama wonom wo eye schools awodo nim titru mo nkran ketu amo no se de beye mofra no se yetese teacher ni bi anyma bofra bi ya chena ni kwa se ya hwekura ne ya no awose ni ko jira mamra na no na mamra no esuru ni diri se de se na efata ebiem wose yemma no enye bonfosam kase ewo Ghana hanum se teacher ni bi ya bete se wanyem school ni bi eno no sa ni betimi ensoso aboaye pa na wose anya ne sa enei obete school mofra wo mo nyem dodoa na bekom yase achechirefo na wachese mi omunyina achechirefo binimu enti aban fa san hye no emra openya oye bibi wo
oni obi ye bibia nipa ni nje ho wan ti say wan bisa wo ade a ebeso ene no ya ho say enye harassment no ana de dudra ye ka say bema ye ma no omo ni nje ho no so ma no so bi de ye bema no enti na ye hwem say criminal offense na e chese to make prison wo enti embe ma microphone ye say ye be hwese na ye ni government be de ho mfaso ono mo hwese on betumia criminalize sexual harassment, particularly it was second cycle institutions. It will deter omo yes adino. We executive member the Mass Center for Social Justice ni ama na ne nsam no odi bi to so bi no te say ebe yan kriyan fa bibia e friend say reporting system enfa emna schools awodo ni mu enu betumi aboa amasa abofra bi wo kosuku na so cheche ni bi etete no tata no ebe so de ne fa kwa bone eso a watimi akọ no akoka ne nsam ade a kire na anu no so atimi aboa mamua bi a ohia bia no yatimi de aboa no. Say you advocating for criminalization, but say I say chiwa. You can say you are legit must prove. Say na lawyer for no can say. So also obi aye obi bia chire de wa ye ho. But say obi a so mo. Where then no actually say was some here. Say enka o enti but e che say yen war reporting system. Na de e bia de o kan ade no so yen protecting because e bia o teacher ko so baby now ko kan. E bia na wa town. Unshakra obecho ni exams pass it. I can wow school no wow. And we have to educate them more, and we have to be very open in the education. Say young fans ye be kanu sena eti no munti ase. Openyi executive member the Mass Center for Social Justice CSJ Urani ama ena de shimama moteni nka eno. Ye toa ensam no so na yabako ensamu from no de enye Kasiebo na ansa na mekom no mamemfa wentwam krata afri asoye hwe Ghana apomdin sam so ababonten ya womo kire se womo fa medical and dental offices na krata ni munsam ene se eye hwowase yebo obi amane se yebo medical offices and dentist womo mohwe se no yebo mamane se mo mawie house job ya verify mo say obibia ye kama no mu betumi ose mo medical and dental council no a verify mo kama say bibia ginjina so no 30th list no de eonie nyame bo afitiduada ehine mebosum ne de toso nkun ana awia dumienu kan wo mu fra se wo mo fa enipa enti se o sanu mama bobosu nna no udimule mu bia wo betumi ene wo madinsa so wo mo ebefa won be fountain bomodin a na one won mu enkonkodin sa wo so afi krata na san bo amane kire se efiada eye ehine mebosome ne da etoso maako aduonu baako enwume no nsia ena sa akonyan ya abeto hoyi ebesi esi a eno a no oya hwehwe a enye yebim na omsesa wo qualify se obetumi abe medical officer na dentist womo fa enipa yi a bomodin ha se obekọ https://moh-gov-gh na wakwa apply ewo honomo na wadi enhihye no so kama na omo se womo ka se asoya hwe apomdin sem so de womo yei se womo fa nipa yi obia no no ma ojiska afro bi nchen entini so qualifying kwa dia bomodia se one won mu ebedin sa wo so na afi one won apply kama nti nyame ye wadom na se bibia tutom na so qualifier eno an se ye faw na ye do awram tino kai national so se akonya beto mu amakwa dentitiye se mo be ye dentist ene mu moka ho no na wakwa apply kama krata efri asoya hwe Ghana pomdin senso Ministry of Health eba bontin onipa anensa hyase Alhaji Hafiz Adam ono na chief director ema minister no onimnyafo kwakwa ajimamanu na wo mkoma minister no copy ena afin so deputy minister wo mkoma no copy ena wo msa koma director of Ministry of Health
ɔno nso wɔn kɔma no copy ti deɛ abeto dwa ɛno no mu a makɔdɛre ɛwɔ ɛsen dwumadie mu no yɛfa adwumayɛfoɔ aban no fa adwumayɛfoɔ tifiti dwada kosi ne fiada wanka ho na ɛpono no yɛtum sɛ bam uti ate yɛbɔ mamaneɛ awia prem to bra kan kase no mu sɛ yɛma yɛ customers akwanya na ɛnɛ ne ɔkyerɛ ne wɔn adi nkɔmɔ ahwɛ fiti bra ɔmo de ɔmo bɛbɔ Ahenkan 93.3 FM so ɔmo ne edi dwa yi sɛ na nneɛma si kɔ ensunsuanso ne te sɛn enyano ne te sɛn edwadie kɔ sɛn na afia ne ɔmo ndi nkɔmɔ no mo nkyɛ yɛkyi kakra na yɛne ɔmo mmɔ nkɔmɔ akra mensa ka kwankyerɛfoɔ panyin ɔda Rich Electricals ɛne okay